learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But while these hates try to communicate, finding trust and love is not always easy to make. La 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 la. Dan nikahkan Dinda Wijaya binti Wijaya Chandra dengan engkau yang berwali hakim kepada saya dengan maharnya cincin berlian seberat 2,84 gram tunai. Saya terima menikahi Dinda Wijaya binti Wijaya Chandra yang berwali hakim kepada Bapak dengan maharnya sebuah cincin berlian seberat 2,84 gram tunai. Cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand, I'll take you far away. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible Puncu dan Om Rajunan di hati mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Dinda dan Juan. Selamat menempuh hidup baru untuk Ananda, Yuan, dan Dinda. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Semoga menjadi keluarga yang bahagia selalu dan cepat memuai. Selamat menempuh hidup baru bagi Kak Dinda dan Bang Juan. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Untuk abang, selamat menjadi imam di keluarga barunya nanti. Untuk kakakku, selamat menjadi pembimbing imam. Untuk abang dan kakak, semoga akan tetap dan terus menjadi panutan untuk Aksa. Dadah!